Hashama hordoftoota fi daawwattoota keenya guyyaa irraan tanatis bifa bareedaadhaan vlooga bareedaa isin qabannee jira. Guyyaa irraan tana Itoo Xaaliyaan magaalaa Dirreedawaa keessatti argamna. Itoo teekniik mooyaa kan jedhamu jechuudha. Teekniikaa fi mooyaalee adda addaa kan itti baratan achi keessatti argamna. Maal fa'aa jira? Waan akkamtu jira? Akkasuma gamanumaan barnoota isaa eegaluu yookiin galmee eegaluu isii ibsuudhaaf jenna. Warra kutaa 12 galmee bifa bareedaadhaan qaraatii adda addaatiin isin qabatee isin dhufee jira. Saniifuu keessa seenii deddeemee isin daawwachiisna. Hammuma sagantaa keenyaa tura gamumaan subscribe godhuun hin dagatinaa isin jenna. Hojii tura. Soo daawwattoota keenya ammaan tana bakki deemnu itti aanaa daalteera yookiin itti aanaa diinii biratti deemee gaafilee takka takka gaafannaa ammallee amma dhuunfa sagantaa keenyaa tura. Nagami, fayyaadha. Nagami, fayyaadha. Har'aan tana osoo karaa deemu jirru galmeen eegalamtee waan jirtu akka ulaa duratti agarree Itoo Xaaliyaan barattoota adda addaa qeebaluudhaa fi akkasumatti galmeessuudhaaf kottaa jee kan ulaa duratti agarree jechuudha. Saniifuu mee barattoota haaraa ammaan tana bara 2016 barattoota galmee barbaadu. Mee maal dhaamsa qabdi? Galatoome baga nagaan dhufte baga beeksisa keenyaa sagartee gamana dhufte galmee haaraa jalqabuudhaaf barattoonni wanni irraa eeggamu 12 qabxii 12 qabaachuu qaban qabxii 12tti sadarkaa barumsatti bahe yookaan akka laabara iskiilitti qabxii baatee guuttachuu qaban biiroon akka sadarkaa qabxii bahutu jira akka biyyatti qabxii san guuttachuu qaban waan 12 dookumentii isaanii 12 transkriptii 11 fi 12 akkasumatti qabxii isaanii 8 ID kaardii jechuudha fidatanii dhufuu qaba wanni irraa eeggamu sanuma jechuudha. Sanuma yaa. Dipaartimentii akkam akkamiiti mee warri galmeessitan? Dipaartimentii toora 9 kana qabna. Dipaartimentiin amma keenya wanni haaraa taasisu waan amma yeroo ammaa irratti barbaachisaa ta'e akka soolaar teeknooloojii irratti akka baayomedikaal irratti akka automekaaniksii irratti maashiniingii irratti arbaan laand maaneejment kaadastiraal sarveey fi korsiilee haaraa jira hamma dhufe korsiilee okkupeeshinoota kanarratti leenjii kanina jechuudha. Soolaarri kun garuu mana barnootaa akka illee hin dhageenye isin warra qofa bira jira? Insituu beekumtii qaba akka biyyattis piroojeektii Jarmanii hojii taaneeti biyya Jarmanii irraa dhaabbata tokko dhufee nu gargaaru jira. Sanii hojii ol qabsiisnee leenjii yeroo gabaabattis leenjii yeroo dheertuttis kan nu jirre jechuudha. Carraa haaraa carraa ganaantu qabne carraa ganaatti namni itti fayyadamne yookaan itti nyaanne saniif carraa guddoo qabate jechuudha. Kottaa fayyadamaa jirtaan jechuudha. Dargaggoota kottaa fayyadamaa dhaabbanni keenya akkuma agartan kanatti guddaadha. Dhaabbata kana fayyadamuu qabdan carraa kana fayyadamuu qabdan ijoolleen Dirreedawaatiin isinii dhaamaan jedha. Mee maal dhaamsa qabda warra ammaan tana galmee sodaatee yookiin taa'ee yeroo ganaadhaa yookiin qabxiin tiyyeetuun akkana nan galmeessuu qajoodhaaf mee maal dhaamsa qabda? Dhaamsanii nan qabu sagantaaleen amma jirtu kun booda ni guutama osoo hin guutamin dafanii murteessanii gamana dhufuu qaban jechuudha. Murteessanii gamana dhufuu qaban. Maaliif nuti sagantaa takka gisee bannu akkanumatti hin bannu sagantaan san barbaachisaa ta'eeti carraa hojii bareedduu qabdi. Chaansiilee adda addaa qabdi as qofaa miti biyya alatti illee deemee namni san dalagachuu danda'a bakka fedhetti biyya fedhetti addunyaa fedharra dalagachuu danda'a. Barnoonni nuti bannu jirru sadarkaa sanitti waan ta'eef kottaatii fayyadamaa chaansii kanatti carraa kanatti kottaa fayyadamaa dafaatii galmaa'aadhaan isiniin jaa jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenya akkuma Iliyaas nu himetti jechuudha kottaa dafaa galmaa'aadha. Teessoon isaa Dirreedawaa Saaphiyaan Itoo Xaaliyaan biratti argama. Dhuftanii galmootanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti leenjii adda addaa yookiin qaraatii adda addaa fudhattanii abbaa ogummaa taatan akkasumatti warreen kutaa 12 qabxii hin dhufiniif qabxii bareedaa warreen qabdan dhuftanii waan isin feetan galmootanii barachuu dandeessan isin jennaa amma dhuma sagantaa keenyaa hojii tura ammallee keessa seennee maashinarii adda addaatii fi iddoo leenjii adda addaa isin daawwachiisna nu hojii tura isin jenna Iliyaas Galatoom. Abshiraayi. Soo daawwattoota keenya ammaan tana biqiloota argamu workshoppiitti argamna workshooppii akkuma argaa jirtan kanatti maashinaarota adda addaati jira maashinarii adda addaati jira. San isin daawwachiisnaa barattoonnis barachaa jiran keessa seennee wanni isin goona nu hojii turaa isin jenna. Dhaabbata akka illee irraan beeku waan akkana garuu toornoo keessatti arginu jira sanfaa arginu jira.
mana torroon jira. Daawwattoota keenya maashinni ammaa kun maashinni kun kan biyya Xaaliyaan jechuun Itoophiyaa keessa habba lama qofaa jira. Tokko as jira, tokko immoo Masfiin Injinariing jechuudha. Kan biyya walitti argamu. Achii fi as qofa jira. Xaaliyaan piroojeektiidhaaf magaalaa Dirreedawaa fidee jechuudha kootaa itti fayyadamas. Maashinni kun jechuun maashina intarnaashinaala ta'ee maashina qaaliidha. Wanni Itoo Xaaliyaan isin fideef akka dhuftanii barattanii muuxannoo irraa fudhattan yookiin galmeessitanii dandeettii guddaa akka irraa fudhattan isin fide maashina adda addaatu jira. Keessa seenee isin daawwachiisan malee Tutu kenya amalle kabro sindaw ci sujira ko kala na kuma ga ko ko balla view nisat bare dala namoni baratu ko namoni borno to wartan view bare da kana kili sibit kan fletcha borno to kaysan barata ay tura ko no abba mutana ga aski ka kan ko sindaw sujira daawwattoota keenya mata halisni sindaw sujira akan sebulan kerja bersisa Yosef Lata tu lama furniture argumenti 3 tahun. Okey, furniture ini kan tadi bersih. Mana mati dia bersih anak kota osok kali bersih gara-gara dia ni kira bersisa aku jira garuu barsaa fi hojii aan hojjishani barsaa shantaalee hojii mukaa kana ogummaa mukaa kana qacabooti barsiisa. Mee barataan takka ammaan tana barachuudhaaf maaltu barbaadamu? Ogguu akka as dhufu amma fedhinnaa qabaachuu qaba. Amma dursee fedhinnaa qabaachuu qaba. Sammuu qabaachuu fedhinnaa moyaa. Dhufanii sila shaakaluu yookaan sila baratanii galma guddaa ga'uu kan dandeessisu maashina gurguddoo ni jira jechuudha. Maashina waan hunda guutatanii barattoota eeguu jettanii jechuudha. Maashina hunda guuttannee barattoota eeguu jirra jechuudha ammaan. Mee achi keessa waan takka argitee maal fa'aa jedhamee daawwachuu dandeessa? Ni danda'a. Amma kun maalidha? Meeshaalee adda addaa as keessaa ni jiranii meeshaalee kaan harkaan kan hojjetamu fakkeenyaaf hedduu bareeda. Amma kun ogulaalu Jarmanoota qofa laala. Biyya Itoophiyaa keessatti kun akka hin baramne jechuudha. Hin baramne maaliif akka dhaboonee kaayizaniidha. Kaayizanii kana fuula duraaf qacollotti kaayizanii hojjennee tamaariin kaka'umsa barattoota fiduu fi maashinoonni kun harkaa qofa. Amma amata takkaffaa reefu akkasitti himetti leebel tokko qofa galmee godhu leebel lammaffaa galmee godhu maashina tokko hin danda'a. Hanga amata tokkotti maashinni tokko dhorka disipiliinidha jechuudha. Kanaaf jecha maaliif handmade jechuun ogummaa harkaa soqanii kan boca adda addaa mukaadhaan kan tolchanii kan ciranis magaazafaa adda addaan jira jigsoon jira san booda kana baratanii amata tokkoo fi amata lama kana baratanii amata sadaffaa fi amata afuraffaa maashina adda addaa tuquu danda'a. Amma maashina reefu si agarsiisan ogguu tamaarii takka dhufee maashina san tuquu hin danda'a. Hanga amata takkaa fi amata lammaffaatti. Maaliifii kun iskilaappii ogummaa isaanii guddisuuf iskilaappii itiksii guddisuuf iskilaappii waa'ee ogummaa adda addaa guddisuuf isaantu qarqaara jechuudha. Kanaaf jecha ogummaalii kun hundinuu harkattu ogummaa harkaan qofa itti hojjetanii malee harkaa qofa. Amma fakkeenyaaf bara 19 seencharii ogguu deemnu Faransaay, Xaaliyaan, Jarman fa'a kana hojjetan. Amma biyya Turkii fa'a amma silaa deemte ogummaan harkaa doolaara meeqaan ta'u harkame jechuudha. Maaliif ogummaan harkaa qofa silaate amma ogummaa jimmaallee silaa muka jimmaallee kan dalagamu ogummaa kanaan dalagamu jechuudha. Kana malee amma namni ogguu farnichara ogguu dalagu anaasii fa'aa waa'ee maashinaa fa'aa kana qofa ta'a.
Kana osoo hin taane farnichariin ogummaa guddoodha jechuudha. Saniifuu daawwattoota keenyaa kottaa galmaa hojjetaa jechuudha. Ni naaf fedha dhufanii silaa galmee godhanii silaa baratanii bika guddaa gahanii ififni danda'anii warra isaanii jennanii waan hedduurraa nurraa eegama silaa dhufanii qaraanii nutis ogummaa keenya ni kenna. Okay, saniifuu daawwattoota keenyaa namoonni barachuu barbaadan Itiyoo Xaaliyaan duraan isaa banaadha galmee galee jira. Kottaa bal'aa sinjana ammallee bika bu'uuf deemnee sin daawwachisan hamma sagantaa keenya turaa sinjana barsaa guddaas galatoomna. Kanaan barataa jechuudha. Makiinaa automaatikaatii. Makiinaa automaatika marshii jechuudha DNP midhaan itti kan baratu akkana barata barsiisaa jira barsiisaa kana barsiisu barsiisaa san bira deemee isin daawwachiisna barsiisaan gamasitti argamuun akkuma akka jettan kanatti kunis biqitti agartan kun kan firee caalaa fi baawuzaalee adda addaati. Daawwattoota keenya barsiisaa leenjii namaa kan nu bira jira. በስቲ በመጀመሪያ ስሙማን አመሰግናለሁ። ያሬድ ሁሉ አለም እባላለሁ። የአውቶሞቲቭ ዲፓርትመንት አሰልጣኝ መምህር ነኝ። የኢትዮ ጣሊያን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት በተለያዩ የስልጠና ዘርፎች ይሰጣሉ። ከሚሰጥባቸው መካከል በአውቶ መካኒክስ እንዲሁም አውቶሞቲቭ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ እንዲሁም ደግሞ በሳተላይት ዲግሪ ፕሮግራም ስልጠና እንሰጣለን። ስለዚህ ሰልጣኞችን ተቀብለን ለማሰልጠን በተለያዩ የስልጠና አይነቶች ለምሳሌ አድቫንስድ በሆኑ ቴክኖሎጂዎች ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 5 ድረስ እዚህ እንደምትመለከቷቸው የተለያዩ አድቫንስ የሆኑ ኤሌክትሮኒክ ጊዜው የሚጠይቃቸውን ወርክሾፑ በሚገባ ያሟላ ነው። እነኛን ተጠቅመን እንግዲህ ሰልጣኞቻችን የሙያ ባለቤት አድርገን ራሳቸውን እንዲችሉ ፈጣሪ እንዲሆኑ የስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ በዝግጅት ላይ ተዘጋጅተን እንጠብቃለን። ስለዚህ ሰልጣኞች ኢትዮ ጣሊያንን ምርጫቸው አድርገው መጥተው ስልጠናውን እንዲከታተሉ ወይም ደግሞ እንዲሰለጥኑ ያው እንጠይቃለን። እስቲ አንድ ተማሪ እዚህ ለመምጣት ምን ያስፈልጋል? እስቲ እናንተ ጋር ለመመዝገብ ወይም ምዝገባ ለማካሄድ ምን ያስፈልጋል? ምን አይነት ዶክመንት ያስፈልጋል? በሀገር አቀፍ ደረጃ በወጣው መቁረጫ ነጥብ መሰረት የሚጠይቃቸውን ለምሳሌ የስምንተኛ ክፍል የሚኒስትሪ ካርድ ይሆናል። እንዲሁም የ10 አሁን 12 ላይ ሆኗል። የ12ኛ ክፍል እነዛን ኦሪጂናልና ኮፒውን በመያዝ እዚህ ካሉት በኢትዮ ጣሊያን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ከሚሰጣቸው የተለያዩ የስልጠና ወደ 9 የሚሆኑ ዲፓርትመንቶች አሉ። ከነኛ መካከል ሰልጣኙ ፍላጎትን መሰረት አድርጎ ነው። ምክንያቱም ሰልጣኝ በፍላጎት ካልሆነ ውጤታማ ስለማይሆን በሚፈልጋቸው በመረጣቸው ዘርፎች ላይ በሚፈልገው ደረጃ መሰልጠን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ኑና ተመዝገቡ እየተባላችሁ ነው። እንግዲህ እንዳያመልጣችሁ ይሄ እድል በጣም ትልቅ እድል ነው። እንደምታዩት አውቶሞቲቭ ወርክሾፕ ውስጥ ነው ያለነው። የተለያዩ ማሽኖች እንዲሁም የተለያዩ የመኪና ሞተሮች ይገኙበታል። ኑና ተመዝገቡ እንላለን። እናመሰግናለን መምህራችን። ቴንክሽ ተከታተሉ። daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kanatti ammallee sagantaa keenya ndomne amma bikka daawwachiisuun bikka kaaffeeti. Kaaffee barattoonni itti baratan jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana kaaffee gizee fayyadamu dhuftee teenisa kee taphachaa teenisa adda addaa taphachaati fayyadamte jechuudha. Teenisa yeroo sa'a boqonnaa keetii jechuudha. Teenis taphachaa akkasumatti buna adda addaa dhugaati. Itti view bareedaa takka qaba akkuma argaa jirtan kanatti. View ajaa'ibaati jira. Nu hojii turas hin jenna. Tutu kan nyaman tanah bikin terkam ICT kes terkam ICT kes mantu jera wana kam tu jera esin daud cina madu masa kan taknya jutu aku yaran tanah itu talian kes tiga wana jaya bejaya aku jera namun ini sein gaman mana ke video kan dawatan gaman mana sini sini senjana kayak sini sin daud cina no jutu
markaa jirtan kana keessa ነው kana fakkaata waaw view isaatu bitu takkalatti olalu ano man seede suma jin seen jira baay'ee asiti akkamitti kompiitara barata akkamitti goota akkamitti hojjeta bifa kana barata jechuudha anu dhufeetiin galmaa waan jaabisin ta'u asitti akka view isaa bareedaadha deno ሰላም ነው ቢሮአችሁ በጣም ያምራል እስቲ አይሲቲ እዚህ ነው የሚማሩት አዎ አክቹአሊ ይሄ ባክግራውንድ አሪፍ ነው ይሆናል ይገባል አክቹአሊ ይሄ የመምህራን ስታፍ ነው የመምህራን አውቃችሁ ነው እንደዚህ ያሳምራችሁት አዎ ያው እየተላለ ከፎቶ ፊቱ ይባል የለ መጀመሪያ ከትምህርት ኢንቫይሮንመንቱ ጥሩ መሆን አለበት አስተማሪዎቻችን የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ መሆን አለባቸው በሚል እዚህ ጋር መታየው ይሄ ኢንቫይሮንመንት እንግዲህ መምህራኖቹ ክላስ ከሰጡ በኋላ ያው ረፍት ያስፈልጋል ፍሬሽ እንደ ያስፈልጋል ተማሪ ፈተና ምናምን ለማረም እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ሪፍሬሽ ያደርጋሉ እንደምታየው ይሄ ኢንቫይሮንመንት ለሚቲንግ ምን እንጠቀመዋለን ከዛ ባለፈ ደግሞ ለአስተማሪዎቻችን ሪፍሬሽ እንዲያደርጉ ዲኤስቲቪም ስላለን አዎ ስለዚህ ኳስም ባለ ጊዜ ሰብሰብ ብለን እዚሁ ያ እንደዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ተማሪዎችንም ጋብዘን እዚህ አንዳንድ ነገሮችን እናደርጋለን ይሄ አጠቃላይ የተማሪው የመምህራን ስታፍ ነው ማለት ነው የተማሪ ላብም አለ እሱ ነው ያለው አዎ እስቲ አንድ ተማሪ ለመመዝገብ ወይም ለመሰልጠን ከመጣ ምን ያስፈልጋል ምን አይነት ዶክመንት መሟላት አለበት ያ እንግዲህ አንድ ተማሪ ለመመዝገብ ከመጣ በትምህርት ሚኒስቴር በስራና ክህሎት ቢሮ የተስተካከለ ክራይቴሪያ አለ ያን ክራይቴሪያ ማሟላት ይጠበቅበታል ለምሳሌ ነጥቡ አንደኛው እሱ ነው ነጥቡ ያን ሚት ማድረግ አለበት አክቹአሊ ከሌቭል 1 ጀምሮ እስከ ሌቭል 5 ድረስ ትምህርት ስለምንሰጥ አሁን ደግሞ ዲግሪም ከቨር ይደረጋል እስከ ሌቭል 6 ድረስ አሁን ትምህርት ይሰጣል አሁን ባለው ካሪኩለም ሰው በዚህ ደረጃ ነው ያው እንደ ማንኛውም ትምህርት ቤት ስንመዘገብ የ8ኛ ክፍል ወረቀት የሰርቲፊኬት የ10ኛ ክፍል 12 እነኚህ ቤዚክ ምንላቸው ማስረጃዎች ያስፈልጋሉ እነዛን ይዘው በመምጣት መመዝገብ ይችላሉ እንግዲህ ሲመዘገቡ ከዛ ባለፈ የትኛው ዲፓርትመንት እንዴት አይነት ጥቅም እንዳለው በደንብ ዲቴል የሆነ ገለጻ ይደረግላቸዋል ያው እንዳይወዛገቡ የትኛውን በመርጥ ከኔ ባህሪ ጋር ከኔ ፍላጎት ጋር አብሮ ይሄዳል የሚለውን በደንብ እንዲረዱ እኛም አዌርነስ እንሰጣለን አይቲ ብትማር ጥቅሙ ይሄ ነው ሌላም ከሆነ እንደዛው ዲቴል እናስረዳለን ስለዚህ ተማሪው ሳይወዛገብ ፍላጎቱን መርጦ እንዲማር ነው የኛ አላማ ኦኬ እስቲ አይሲቲ ማለት ትርጉሙ ምንድን ነው እስቲ ለተመልካቾቻችን አስረዳቸው እስቲ ኦኬ አይሲቲ ማለት ያው ምህጻረ ቃል ነው በእንግሊዘኛው ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ማለት ነው እንግዲህ ዘመናችን የቴክኖሎጂ ነው አንክድም አይደለም ይሄም አንዱ ፕላትፎርም የምናወራበትም ቴክኖሎጂ ያመጣው ነው ሰው ከዚህ አንፃር ዘመኑ ቴክኖሎጂ ከመሆኑ አንፃር ምን አይነት ሌተስት የሆኑ ቴክኖሎጂዎች አሉ በዘመናችን እንዴት አድርገን እነዛን ተጠቅመን እኛም ተቀይረን ሀገራችንንም ቀይረን ቤተሰቦቻችንን መቀየር እንችላለን ሚሊዮን በዚህ ውስጥ በደንብ አድርገን ትምህርትና ስልጠና እንሰጣለን ከደረጃ 1 ጀምሮ እስከ ደረጃ 5 ወይም ደግሞ በዲግሪ መርሃ ግብር ለሚመጡ እስከ ደረጃ 6 ድረስ ስልጠና መስጠት እንችላለን ማለት ስለዚህ አይሲቲ ሲባል ያው ሞር ኦቨር ቴክኖሎጂ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሄደን የተማሪዎች ሆነ ማለት ነው ይቻላል በደስታ እንግዲህ ለተማሪዎች የተዘጋጀው ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ያው ከጀርባ እንደምታየው ይሄ ለተማሪዎች የተዘጋጀ ላብራቶሪ ነው እንግዲህ ይሄ ላብራቶሪ በኔትወርክ ያንዳንዱ ኮምፒውተር ኔትወርክድ የሆነ ወይም በኔትወርክ ኮኔክት የሆነ ነው ስለዚህ እኛ እንግዲህ እንደ አይሲቲ ዲፓርትመንት በዚህ አመት አፕላይ የምናደርገው የምናስጀምራቸው ብዙ ሲስተሞች አሉ ከነዛ መሀል አንዱ የኢለርኒንግ ሲስተም ነው ተማሪዎች ቤታቸው ሆነው ትምህርታቸውን መከታተል እንዲያስችላቸው በዚህ ክላሳቸውም ውስጥ ሆነው ያንዳንዱ ኮምፒውተር ኔትወርክድ ስለሆነ ኔትወርክ ኢንተርኔትን በመጠቀም ማንኛውም ነገር አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ አሳይመንታቸውን እንዲሰሩ ሌሎች አሁን ዘመኑ ቴክኖሎጂ ማለት ዩቲዩብ አለ ጉግል አለ ብዙ ፕላትፎርሞች አሉ ቲክቶክን ጨምሮ እነዛን ሁሉ እዚህ ቁጭ ብለው አክሰስ እያደረጉ ትምህርት እንዲማሩ የሚያስችል ነው በቀላሉ ማለት ነው ያ በቀላሉ ድሮ እንግዲህ አሳይመንትም ለመስራት ምንም ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው መጽሐፍ ማገላበጥ ይጠበቃል አሁን ዘመኑ ቴክኖሎጂ ስለሆነ እዚህ ቁጭ ብለው እየተማሩ ያልገባቸውን እዚህ ሪፈር ያደርጋሉ ለምን ኢንተርኔት እንደምታየው በጣም በውድ ዋጋ የተገዙ ያ ኢንተርኔት አለው ሙሉ ላብራቶሪዎቻችን እንደዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ለተማሪዎቻችን እስቲ ምን መልእክት ታስተላልፋለህ እስቲ እንግዲህ ተማሪዎች በተለይ በዚህ በድሬዳዋ ከተማ የምትገኙ ተማሪዎች እንግዲህ ይህ የኢትዮ ጣሊያን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ በተለያዩ መስኮች ስልጠናዎችን ለመስጠት ተዘጋጅቶ ዝግጅቱን ጨርሶ እናንተን እየጠበቀ ነው ስፔሻሊ አይሲቲ ዲፓርትመንትን ብትወስዱ ደግሞ በጣም በቴክኖሎጂ ዘመናዊ የሆኑ ኢኩዊፕመንቶችን ማቴሪያሎችን በመግዛትና በማስገጠም ለተማሪዎች ምቹ የሆነ ጥሩ የሆነ ፍላጎታቸው ላይ ዲፔንድ የሆነ የተመሰረተ ትምህርትና ስልጠና ለመስጠት ዝግጅቱን አጠናቆ ጨርሷል እንግዲህ እናንተን እየጠበቀ ነው ኑና ተማሩ ሀገራችሁን የምትጠቅሙ ራሳችሁን የምትጠቅሙ ቤተሰቦቻችሁን የምትጠቅሙ ዜጋ ሁኑ እንላለን ቴንክ ዩ
እናመሰግናለን። እንዳያመልጣችሁ ኑና ተመስገቡ። መልካም እድል። እናመሰግናለን። አይሽ بكتير كمنو سيرفي بكتي براتن يمكن ماتيريال سيرفي بكتير كم ورك شوب بكتير كمنا إنه خزي جرا ولين داورنا فتي أنا جا خيارا مي أسخيسا مالفا جرا مالفا براتن يمكن مالفا روني أسخيسا ركم duraan dursee galatooma bagana gaan dhuftanii maqaan kiyya Fatiyaa Shaamii jedhama sarviing barsiistuudha as amma akka laaltutti leebilingii irraa eegalee maateriyaal eesee achiin seenaa okay maaliidhaaf irra guddaa leebiltuu irraa eegala leebiling jedhama kun teedolaayit jedhama baay'inaan leebilingii hedduu qabna teedolaayitis ni qabna kun dammo akka jirutti total station pentax ni qabna sookiyaa ni qabna especially dammo kun robotic jomax qabna total station amma daawwattoonni waan akka hangalu feeta addabaasiif kun hundi faayidaan isaanii la qiyyasaaf qiyyasa jechuun especially karaas ta'uu mala manni tokko osoo duran jaarramiin dura pilaanarraa lafatti buusuuf maateeriyaalota kanaan fayyadamne jechuudha. Itti aansee akkuma kun xiqqaarraa karaa guddaa akkanatti deemnu asitti dhaabbata. Eegas booda dammoo gamanaan differential GPS qabna. GPS differential kun akka jirutti seetiidha. Unistrong jedhama kun Geomax jedhama. Gatiin isaatis takka tuqaashan irraa eegala. Abba takkichaat? Juuqaa hidhaka. Itti aansee dammoo asitti stereoscoopii qabna. Mirror stereoscope jedhama. Faayidaan isaa maali ayyar kaartaa irraa eega footoo takka kaafne booda kanaan zoom goonee bakka barbaannu san irratti zoom godhaa laallaa jechuudha. Faayidaan isaanii kana itti aanee ichi duubaan pilootara qabna. Azuba? Pilootara jechuun kaartaa itti godhanis? Kun maap print itti goona. Maappis print goona. Dizaayina adda addaa print itti goona. Kalar printidha. Paper size hanga feeneen. Dizaayina guddaa jechuudha bal'istaa? Meetiraan. Paper size meetiraan hanga meetira feetu akka baanaraatti kanaan print goonaa jechuudha. Mareen as biraa akkama kuna? Kun akka jirutti yaa'u sarveengiif nu fayyada. Sarveengiif. Kun pipsiidha. Mallayaa yuunifoormii barattootaati jechuudha. Kun dammoo ispeeshaalii yoo hara caakkaa hara caakkaa yoo kan ba'an ta'e barattoonni keenya saayitiitti maxxaruudhaaf gajaraa fi aaksii qabnaa jechuudha. Itti aanee dammoo diraaftingis ni kanina ture amma dura. Diraafting jechuun dippiloomaa arkitektii jechuudha. Kanaafuu kun hundi manneen as gubbatti agartan barattoota keenya level 3dhaan diraaftingiidhaan kan hojjetame jechuudha. Dura kana dizaayina kana gooteetti seegas modelidha jechuudha. Dura peepar irratti diroo goota. Peepar irraa dammoo soofteerii fayyadamtee soofteeriidhaan awutookaadiin hojjetta yookaan arkikaadiin dhumarratti dammoo moodeeliidha jechuudha. Manni kun eega jaarramee dhume booda kana fakkaata jettee osoo mana kee hin jaariin 3D isaa ilaaltaa jechuudha. 3D ilaaltee amma dhufe gaa dur hin jiru wanni akkana dur wayii jira? Kun 2010 irratti hojjetame. 2010 irratti eegas booda akka fanjitti moo akka hojjetu? Akka keenyaatti. Okay, saniifuu mee namni takka barachuu yoo barbaade Tootaaliyaan maaltu irraa eegama maal fa'aa fe'isa jechuudha as dhufee barachuudhaaf? Barachuudhaaf akka duraanitti yoo ta'e dookumentii kutaa 10 irraa maatriksii irraa amma dammoo kutaa 12 ta'ee jira. Akka federaalaatti dammoo moqoracaa naxbiinis dhufee jira. Saniin akkuma pooyintii isaatiin leevilii tokko irraa eegalee hanga leevil 5
itti fufee barachuu ni danda'a jechuudha. Saniifuu kottaa galmaa jechuu jirtan jechuudha. Kottaa galmaa isin eegu jirraa nagayaan nu kottaa. Daawwattoota keenya warri daawwachaa jirtan viidiyoo kana kottaa itoo xaaliyaan galmaadha akkuma argaa jirtan kanatti draftingii maal jedhani Surveying department. akkuma argaa jirtan kana survey departmentii ulaan isaanii banaadha kottaa baradhaa sinjana qabxii akka mootummaa baasetti dhuftanii galmaa hundeessan sinjana ammallee nu jitura. So amma tana biqitti argamnu electrical and electronics keessatti argamna jechuudha. Workshop keessatti argamna. Keessa seenee isin daawwachiisna amma sagantaa keenya jechuudha. Eenyufaa jira maalfaa jira isin daawwachiisna. As bira barsiisaa jira. መምህራችን እንዴት ነው? ሰላም ነው? አማን ነው? አፖስቶ ዛሬ እንግዲህ የእናንተ ወርክሾፕ እየጎበኘን ነው። እስቲ አንድ ተማሪ መማር ከፈለገ ወይም ለመሰልጠን ከፈለገ ምን ያስፈልጋል? መስፈርቱስ ምንድን ነው? ኦኬ እናመሰግናለን። እንግዲህ አንድ ሰልጣኝ ተማሪ ወደዚህ ወደ ኢትዮ ጣሊያን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ተቋም ሲመጣ የተለያዩ ስልጠናዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ስልጠና ነው። በዛ ውስጥ ብዙ አይነት ዘርፎች አሉ። የመጀመሪያው ኢንዱስትሪያል ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ኮንትሮል የሚባል አለ። ሁለተኛው ደግሞ ኢኩዊፕመንት ሰርቪሲንግ የሚባል አለ። እንደዚሁም ሶላር እና ባዮሜዲካል፣ ተጨማሪ ደግሞ የቢልዲንግ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ኮርሶች አሉ። በማንኛውም ዘርፍ የሚመጡ ተማሪዎች ውጤታማ ሆነው ተወዳዳሪ ሆነው እንዲወጡ ያው መምህሮችም ዝግጁ ናቸው። በዚህ ልክ ለመቀበል ተዘጋጅተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ለሚመለከቱ ተማሪዎች እስቲ መስፈርቱ ምንድነው? ምን ያስፈልጋል? ያው እንግዲህ ምንም አይነት መስፈርት የለውም። ተማሪዎች ከአዲስ ሀ ብለው መጀመር ይችላሉ። ያው እንደ መስፈርት የሚታየው የ12ኛ ክፍል የመቁረጫ ውጤት ነው። ከዛ ውጪ ተማሪዎች መጥተው በማንኛውም ዘርፍ አሁን በተጠቀስኳቸው ማንኛውም ዘርፍ ላይ መሳተፍ ይችላሉ። ምንም አይነት ችግር የለውም ማለት ነው። አዎ ሌላ ወርክሾፕ አለ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ከዚህ ሌላ ወርክሾፖች አሉ። የመጀመሪያው አንዱ ወርክሾፕ ነው። ከዚህ ውጪ ኮምፒውተር የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ይሄ ደረጃ 3 ላይ ሲገቡ ተማሪዎች እንዴት አድርገው በኮምፒውተር ሲስተም ሲሙሌሽን እንደሚሰሩ የሚያዩበት ክፍል ነው። ከዛ ውጪ ሞተር ኮንትሮሎች አሉ፣ የተለያዩ ቦርዶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ፓርቶችን ደግሞ የሚጠግኑበት የራሱ የሆነ ወርክሾፕ አለ። በቂ ወርክሾፕ አለ። በቂ የሰው ኃይልም አለን ማለት ነው። እቃዎችን በቂ ያለን ዘመኑ ያፈራውን ቴክኖሎጂ እየተጠቀሙ የሚፈልጉትን ነገሮች እዚሁ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እስቲ ሌላ ወርክሾፕ አለ ይቻላል? እሺ ይቻላል። እንግዲህ እነኚህ ናቸው ማለት ነው ወርክሾፖቹ። ይሄንኛው እንግዲህ ሁለተኛው ወርክሾፕ ነው። ተማሪዎች ሞተር ኮንትሮል የሚሰለጥኑበት እዚህ ነው። ሞተር ኮንትሮል የሚሰሩበት አዎ፣ ዲናሞችን እየፈቱ የኤሌክትሪክ ዋይንዲንጎችን ወይንም ሞተር ሪዋይንዲንጎችን የሚሰሩበት እዚህ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ስታንዳርዱን የጠበቀ ነው እንዳለ። አዎ ተማሪዎች እዚህ መጥተው ሁሉም ተማሪዎች እዚሁ ላይ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ለአንድ ተማሪ የተሰራ ቦታ ነው። ይሄም እንደምታዩት ለአንድ ተማሪ ነው። የሚያስፈልጉ እቃዎች በሙሉ ኤሌክትሪካል እቃዎች እዚሁ ላይ ያሉ ተማሪዎች እዚህ ሆነው የሚፈልጉትን ነገር ሰርተው ውጤታማ የሚሆኑበት አንዱ የመማሪያ ወርክሾፓችን ይሄ ነው ማለት ነው። አዎ ተጨማሪም ሌላ ወርክሾፕ ወደዚህ እንትን አሉ አይደል? አዎ እዚህ ጋር ተማሪዎች የሚሰሩበት ነው። ተማሪዎች ከተማሩ በኋላ እዚሁ ጋር ነው እንግዲህ መጀመሪያ ፕራክቲስ የሚያደርጉት። እዚህ ጋር ዲናሞ የሚባለው እነዚህ ዲናሞዎች ናቸው። ዲናሞዎች ለምን ነው የሚጠቅሙት? ዲናሞቹ እንግዲህ የተለያዩ ማሽኖችን ለማንቀሳቀስ ነው የሚጠቅሙት። እዚህ ጋር ደግሞ ዲናሞቹ ሞተራቸው በሚቃጠል ሰዓት ምን ይደረጋል ማለት ነው? ይሄ መጠቅለያ ነው። አዎ ሪዋይንዲንግ የሚሰሩበት ነው ማለት ነው። አዎ ዋይሩ የሚጠቀልሉበት ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎቹ እንደምታዩት ሁሉም ሞተሮች አሉ፣ እዛ ጋር ቦርዶች አሉ። ፍሪሊ ተማሪዎቹ እንደምታዩ ለስልጠና ምቹ ነው። ሰፋ ያለ ነው። አዎ ሰፋ ያለም ስለሆነ ተማሪዎች የሚፈልጉትን ነገር እዚህ ተቋም ውስጥ እስካሉ ድረስ በደንብ ሰርተው እውቀታቸውን የሚገበዩበት አንድ ወርክሾፓችን ይሄ ነው ማለት ነው። ለዚህ ተማሪዎቻችን ኑና ተመዝገቡ እንላቸዋለን። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ይታየኛል። ቤስት አይዲያ ይላል። ምንድነው እስቲ ትርጉሙ? ወይስ እንግዲህ ቤስት አይዲያ ተብሎ የተሰየመበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ተማሪም ሊሆን ይችላል፣ አሰልጣኝ መምህርም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ሀሳብ ያለው ሰው መጥቶ እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጦ የሚፈልገውን ነገር እንዲሰራ የተዘጋጀ ቦታ ነው። ዋይፋይ ፍሪ ነው። እዚህ ጋር እንደፈለጉ መጠቀም ይችላሉ። ተማሪዎች እንደምታዩ ቦታው ምቹ ነው። በፊት እንደዚህ አልነበረም፣ ቆሻሻ ነበረ። ያንን አጽድተን እንደምትመለከተው አይዲያ ሁለት አይዲያዎች አሉ። ከዛ ሁለት አይዲያ ውስጥ ደግሞ የተሻለውን አይዲያ መምረጥ ይቻላል። እኔ ሀሳብ ይኖረኛል፣ አንተ ሀሳብ ይኖርሃል፣ መሀል ላይ ብንገናኝ የተሻለ ሀሳብ ይፈጠራል በሚል እዛ የሆነ ነገር ይፈጠራል የሚል ሀሳብ እንትን ተብሎ ነው የተሰራው። በመምህሮቹ በራሳቸው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተማሪዎችም መምህሩን መጥቶ ዋይፋይ መጠቀም ይችላል። ራሱንም በደንብ እንትን ማለት ይችላል። ሀሳቡ ይሄ ነው። ስለዚህ ተማሪዎች በዚህ አጋጣሚ
ኑና ተመዝገቡ። አዎ ቴክኖሎጂ ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎችም ካሉ ማንኛውም በቴክኒክና ሙያ ገብተው መሰልጠን የሚፈልጉ ፍላጎት ያላቸው ቴክኖሎጂ መስራት የሚፈልጉ ተማሪዎች ካሉ በጣም ኢፌክቲቭ ናቸው። እኛ ከዚህ ፊትም በለበለን ትሬንድ ምንድነው የምናደርገው ተማሪዎች ተወዳድረው አዲስ አበባ ድረስ እየሄዱ በአገር አቀፍ ደረጃ ቴክኖሎጂ እየሰሩ የሚሸለሙ ልጆች አሉ በኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት ማለት ነው። አሁንም ማንኛውም ተማሪ ቢመጣ ውጤታማ ሆኖ ተቋሙን ማሰራት ይችላል፣ ለራሱም ጥሩ አቅም መገንባት ይችላል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ መጣችሁ ያው እንግዲህ መምህራችን እንዳለ መጣችሁ ተመዝገቡ፣ አሪፍ እድል ነው፣ ትደሰቱበታላችሁ። ድሬዳዋ ብቻ ነው ያለው ይሄ እድል እና ተመዝገቡ። ኢትዮ ጣሊያን እንዳያመልጣችሁ ጋይስ። እናመሰግናለን። መምህራችን ቴንክ ዩ አብሽራይ። እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች